When votes aren't fairly won, but rather bought, this is corruption. When politicians don't make decisions to benefit the public, but rather themselves, this is corruption. Studju dinji li jsir mill-Aġenzija Transparency International kull sena ikklassifika lil Malta fid-39 post fil-lista ta' korruzzjoni. Meta mqabbel mal-klassifika tas-sena li għaddiet, pajjiżna waqa' 2 postijiet u b'hekk huwa iktar korrott mis-sena 2010. Fost is-27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea, Malta tinsab mal-aktar pajjiżi b'livell għoli ta' korruzzjoni. Fost dawk il-pajjiżi li huma inqas korrotti minn Malta hemm il-Bhutan, l-Emirati Arab Magħquda u l-Qatar li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. Dawk il-pajjiżi li huma membri tal-Unjoni Ewropea u li huma kkunsidrati inqas korrotti minn Malta hemm l-Slovenja, Ċipru, il-Lussemburgu u l-pajjiżi kollha Skandinavi. Il-pajjiż li huwa l-inqas korrott huwa New Zealand. Fost il-każijiet ta' korruzzjoni li setgħu tefgħu lil pajjiżna aktar lura fil-klassifika hemm l-iskandlu tal-Power Station ta' Dellimara. Transparency International tgħid li ġeneralment il-korruzzjoni tikkonsisti fi skandli u attivitajiet illegali.